Tasyabai jing thapti. Sisi siapa jing thapti. Kahini ko ka wadang lai siki tau per kino operation tu lene kino pedian buram hi ya ki chief guest of honor heji polik mighty skill per dang abelan ti ki heji pol la khudi ya chief guest am buram in sama andru chalai ya chi mi benta ga yo ha ko e ki sembo jing perkhat ki upachat mi heji pol lai duna kinong ya khmat ya kani ke sports dan ya kani ke sab ko i kam kyo kan ro ami ke sports man ka guluti go wi ko yi pendu i ne di ne bam ko yi wanra ai kata ke lowai ko rapchi chi mi duksa ko bahatan yang uga sa fona dang ini por yang umaman lang ya ka achievement la ne yi ong ya kata ke jingwan ra ai ka nam ke buram hapo ke jela wa ka district hi ro ko wi kamu pingar tibi yi ki kam ki wo udle u semen yi nyurat ba ha ko wa u yi nya khmat ya ke tim nya wasa chedo che national level dap di sini komen ibu kro jui porle upentik cipi utawa ke JYF mukut ke tuh ini Henry Watch kemar kisni wadawan yaki sports yaki arts and cultural yaki music yawaro ki curricular activities upercanggi upun kentu kendrong ha ke wachi benta le yo wai ke luti ento do ha ka liang yang kepure hendai ha ke liang yang ke cibenta ke wa EME ya ke sab ke pong wa mi isamen dan cuma kini gelat aku ikut play pi warok ki players wa ya warok ki team ki wala sa qualify ji pol kon disqualify wa ji pol like ki team ki wala pos do ke final pidang bro mo chief guest em bro mo i uma Andrew Sulai uma local MDC pidang lah ni por ya uma mon lang nang tudu uma le manager yang kanya wasa yo ma pilman lendo uma le ex MDC ji pol ya warok ik play pi kelum Tag ni tok kesni manggo kesni go kro kesni go gerpang ha go yo icham gamni cibenta man gele ke kebuksiar go bam hoi udu i ngapi kenangwa yo yi u yo ye kite kisembo cing perkhat lene ki ideas lene kam ke team lene kam ke JYF pediang burom ko ye pi waro hi kelum QM ha keni kesni tahini por kan peslem ukhud i yo u chief guest u em burom yong i uma Andrew Sulai da u kiken final match sama ni program ujian biar ni kuman sketch yang arts and culture QH lang ini untuk mamon lang pilman presiden yang unit yang JYF untuk central body lang ini become tam ya pigi players na tu ni ga ni ke ini udah poin bisa final kuman pigi tim gurap rap juga orang yang benar ni rap juga rap wilayah ke dengan nak nanti na wang tu sebutin Revi apa waktu itu kamu on skatering tu yang saya mana apply kan ni bilang kalau scope iya apa ini kamu sports kamera rap jenjar ke kus kemaknya ni Andre ngayu adang ni dang pada ada yo kan ni absedang ni sudah ami ni minat di yang percang i try ganti kan ni kan ni kejuk kan ni teman go dua luti ke i represent Andre ni yang i hap sedang hai ga hai por kena ngarap he ngarap poi rap kut bet rata Andre hai por ngarap kena rap ji u saj kemat hari yang rekam yang sports tadi nga nyok we ganti ni pi i no gani jing ira ke jing organize yang pau jing sangu jaga JYF organize kam gini event to ran dio bil ko ya ka physical fitness Entar bil ko yung physical fitness yung ihi pero ko Andre wanra ko man sim ye jing Italy jing maya jing jo ejan sportsmanship spirit yo lang ini
dengan skema kini kita romen kami orang dadam yang harus nama dat mereka continue piga yang bisnam tiul tila yang hagi sedem gerawan le nang penhe cocok piga kan di kajing tournament nang wa kini kajing musim kajing maya kajing kali wan ra piga lomba kamu ni JYF ada organize kamu ni wan kubis kemat kamu sen kubis kemat hikam bahau met yang fi wala ni hal yang ka imlang masalah oblai kan tar le simuni kebu wa sa katuan ni singiran hida poi jaga sedem utame the tim ni kebu e kublai Christmas masuk ke mani pi wa sedem tame la wa bahau met how do sedem sedem tame wa sedem arjar arfa ar dile ngari ta higentin e kublai kisisen ro kublai sipun sijar mo body hero ko bi ikawalay hila waro kinong kreatam kinong imentalang hamtam hagag sni ko pun ko di ya kani ka final day lani you on ka final match yung ka JYF ko first tournament ko depan ko yung teach kaman la yaw nang yeso cho I ukuntu tani upan kum gini kam gini ki tournament ha ko ukuntu hi kasap kapong ha kaling ka sport si ko kiwi hi ki curricular activities deni kin pen bakajan nganalem yung kami factory yang ke asal cultural ikut play pi kitbok kitu yang pi ku play sipon Hai.